عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كوزي وتكوفو وبابا هاتو ودادهاتو ونشو هاتو وناما وانزاني بعد تيهو زوا زبانو rasu shindara hadisi tinenge fursa yinu usiku leo jeri hadisi mbavi niwaambie ni eri waswilinda harumai bwana watukufu ngamihono Marseille ambaza zinzu ngamba ikahaja ende jau ambono kawo woula bamhu kebano kwa jaile wa yauka fakhari daeno wanyanya watukufu wa wanawe bwana yinu yabo o isangwa opre hauka aini ujue isho yanzao ika onushi ala tao abonge yabo ngalizunguli yao o anahatu bo hundwane zenjema rifurahi riwate furaha bayonziro umruza mwana ya mlele hata utojwa ende arenge kafiri mshenzi mna haramu utojwa ala ndabi ngono ndabi ritojwa asli wala fasli yode mani asiwanju beriko utengelea ekari hundana na bahati ritowe makaulu mashashi ya jo usaidia ana Mwenyezi Mungu yawafikishia rumwezi ndola za hao yawasubirishe yode objective ya hatu kenga renda harumaze shughuli zino ima hodi hode mbwana ba haina mahala renda weya bongari hundao watukufu wadaza hatu wababa hatu wanashwa hatu wajomba hatu wananyasi wanzani ikayao personnellement mimi fakhari amono hayabo mwenza shonga we yalo bana tabasa hode na mno wandu kwa jomba ngwaranza kwa turanza yantiba habaya wa komori au kangwa anza fakhari au anza faruku au barufu au n'importe qui wana bwana yinu no zinu hamu ya heze twabia zilio wabuha wandu wasubutio wambeti jao shabanti kaya numa abaya ukane mwana we jao du coup et souffrance ya wakomori wa yenshiyo itongeza ekebabuha mnaijana haumru mduhazi bangwao ama mzee wangu mzee Bembela holion asubuti haba uso asumani hamonesa ze twabia hayo kangwa ndonai basi wandu wasulaje hao abangeba nusisi kariza mwa mahaba hau star haundu kutoka yonti ananyaswa ulo wafu wasawa wafungwa wasaya wa viole wasawa rendo atihindu wasaya wajuswa muo wasawa ngo zitobia hizo pia itongeza ya ukana gebidio bake wandu wambesi jao walitakum minkum ummatan yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar abo sisi rijitoa fidiari wanene umsajaja ne zembi amonge abo watukufu ikanza rimwambieni yauka namtulile nyo wandu mdone hamu bae mbwana ngendondro ihomo certes ihomo auka mnamjufumu wa mzima hamadoi witi mdako lazima bwana ihome shamnyezi mgute na hakanza ya ribenulie anafiki mafitina ngabo wandu jizi wanambi yauka ranu emale inji ya wakomori ngetungo ubeshewa wandu basi no ili wambengo wafanyo kampani halafu holiho lelo mfumbili bona manifestation zinji mwenza shunga wa mkaba wa tsamba hajange Paris mimi i deplace ngami uno Marseille wala wadungu wambangu wajurita hanga mi Marseille ngamzungulio ze shughuli na ina bahanunga mwetu abange yabo tikanzani nikeni mbabiza habari za uswe bwana Erwa Swilinda tikanzani mnikeni mbabiza habari za husu mbwana Emma Swilinda hala bokode mbwana ya waswili makatirilo nayo yanu samahani seconde mbwana hala ya waswili abasa
ezana ugizo njema ndondro ngawandu kwamba kana tsambe cha ushele kwato utipanga kwato fanya chao ekengari wanawe bwana namna lazimu asumani kana ushindo tia upando ekangari wanawe yembwana he namna ya lazimu bainge tijindi na asumani kana utia upando eni mwambie nukanga bwandu wenji swafi walo karibu na asumani kwa tuji wana asumani ngwa tambi hao shangwari yao asumana tijo wafu ekodo azambe banitile namna zangu zabidi zende ngwa tona so asumani ngojo waua au yapuwe emna kafiri wa hahe walukumani yade yare hicho dikondo wangu ambia wandu ya ukaze ngo sava pasha alafu yabo ngamjwao ya ukanga bo mabunjili yo mhimu ngabo ndongoza mhimu zinji usiku lelo shami imi tsika ujabanu njani mabieni wana mafumvu wanu na uka mle mabieni ya uka eza rogongizo njema kabisa Mwenyezi Mungu jostimizi ya kheri zeturalanizo hujati mabieni ya uka njaroha rumeda ula haki wala njajo paro joroha ba ila ya hangu damino wakubali ila ya ho wakubali daonami sha gei lazima ndo ajuwe ya uka emanifuri yafanya sima bana ufanya mjuma manifu tena sima bana ufanya mjuma manifu ya fasirabo njaparo fikiri ndongo za uzia manifestation mimi fahari damino wanama nana ukamiwa shukuri ya onti pia shamimi emahalan liyomimi. Donc après manif on a la capacité de faire mieux ou de faire plus. Yomimi fakharin liyo abasa après manifu ngasina mayenza weda haju hundahu doutaha emru ya himilia zalo dingoni ya touda nguha bonsi doutaha emru ya himilia zali ya touda nguha bonsi rimtowe ya touda nguha dingosi yondi yomimi na roshe ya basa yinu haku yondi yona faliki namina haina mndu ikayonga mwamini ukawe mndu jofanyeza ngwe namna lazima abunge emahalani nanjia ni tundauza ngono uzise wanu kafanya jau tunaweza ngogizo njema ezana ngogizo njema ikawula zimu ikerisari tuju bo komori haina mrendo pande wa lazimu yende shanga mumbenu ile ni ndongo bana kabo matwamana wakaharumwezi azali ngabona wanazichana wakaharumwe daula haki ngwajo jwa ukaza na wende emakati yanu ngabo wandu walokomori wajwao ya uka azali ngejo kandireke afanya voti kabati maopozia aweka afanya mafiti kabati maopoza wandu wabajambirwa ni shetani ozifubani wajua yabo haringo anzao wajuhe wende wa prepare voti waje wende 2024 wandu wadoja harumuse manifu hunu ngabo matwamana ngabo wandu wasinye mbabiza kontra za mafiti no iliwani kwamba hindu abo wandu wao tina uambia wasijodoebe ya sham doka usiku wajo fursa ai ala goshelo suna barukata olanda awede na kauvumbu wa olanda awe bane mru ola karume bwana kaja kaya abunge abunga mumjulizoni ya uka emakatrulona yanu ngabo matwamana wakawamba wakarume bwana wa opposition wa parokomori wende wa prepare ke bala ngwa tukofanya kampani kwa tujwe ziliyo ya ukanga batuka ule wa vote 2024 ewe ho ahenda unruiti yona edaga mjwe ya ukana wajo ni mgo tujamba kwa chikanda ruma vote na izo sontipi sha vote izo tena zo urewa haruma wandu waikayao waka haruma voti washindwa wende walinde hata imanda ijao shatinde mafiti ne masakala almuradi mimi fakhari na bizen emakatianu ngami tranquille ngami makini
ya ukanga mjuo ezendao nezichao yabo nyimba bza wantu majuha masampanyuani ya zali maja Faransa maja mabaki hunu hata mwalemewa mabagen shukuru je bang kuna ulo wango joni kwamba indi niko joni kwa jao no ujerifanya mango jada rumeze voti bangar joni kwa ministeri ngo joni kwa jango joni majuha mprepare msekomori mrambulwa haya nyi wantu mabanga nyaruma bwana mwenda masinyiso ambaza makiritasi no mtiparo joja harumamani funo ili mtiparo jwa baroko mtiparo jofanya video sari mrabwani wanu wantu wazali ama maperoke mtujwa balaide mvinyo mtujwa shaonji watunga hamba haina rongo marenda danyina izono yakabidi wazizingare wambulia ni mje mndofanya upiti wa mahudwa shao oto jawarudi warambiazo wodo msiba wa mhundani doka oto rudi wa jawarambiazo abugia busikanza ni mjulizeni ya uka Makatrilona yanu kamonao mabunjilio menshi wandu pia wafujumbi ha mabunjilio apo zabari izo hazi izo milamu wandu wazikaza watundao paske tika uzamba abasade zifanyishi hao ya ukana bwana ngari julisa ule mengu ya ukanga bufujari tsalinu yodo prefecture nemba biza media titi haukaka jashinda ranjaru mweze tele owa jonjia kwa jenda mahala halazimu shaba kawuoneha madepite wakawuoneha hamera wakawuoneha grupu za wandu wenji makonseye mawaziri amzambo ya uka ngapo matwamana wararu banu titubanu hundawane matwamana mararu hundawane iri wanawe bwana yinu wawandu wa huwa siyasa haina mndu yabo emala yanti ya yode yani makini shatena auka woni kefi qayoti lutundano abantu kweli sindogo za chaucha ndorugo zinji de bana bato mdu jondi sabanu de namne bwana inu lijwawe namna yedao omuoni nezijiri yo abongwa 20 shaminga mjovumbu wa wane kanka wandu wanu ngamtoka ngwa wanao wabirao bahanu boko mziwazi yale bulinu likekeliu ibidiu liwa timizi wadi ngosi ya Cesar abutika mparani daima ze manifestations wandu watoweri yali wandu wafanye diplomasi wandu wanjia rumaze media wandu wa reveyo wa komori wa hisi ya ukana almuradi fakhari hazamba ya uka man aana ala maasiya wa mtumede hamba arudi hamba mnyezi mgu hamba wataawanu ala albiru wa taqwa euni jo saidi ya maasi fahuwa shariku abo uo ngundo madhambi ya wabah na mtsanganyie harumanje mashamtsanganyie haruma udhuluma eni ujotsa waende angari ya mduro hitwa uhibo udhulumu ushiriki ulona rabonana na masahiri abona juwa kwa amada abo mnafika amada abo ilo bwizi amada abo ilo criminali amada izo ndizo Mwenyezi Mungu hamba fakhari daeno wanyanya watukufu wakaula mmoa komori ya ukabanu kweli weyawa wandu wafu weyawa faiswali weyawa chaucha eni mwabieni jebu watukufu wako usikwa jana Mwenyezi Mungu anibe hapa hanu aruma shuhuli wallahi tendeti helele ya mndu mndu wabwa mwanya tido tambi habona tukana stilo wo mndu yakopirizo au yakati gendarmerie abe o escadron wakati amadagazo akaenda ulo yafe mndu yakaudo bana msharge eze balizi sangaranzo zindwa jiharaka wandu wanani wakauhadisi no wandu wakaudo bana mbehe wala kwa tujwa wala mndu mumda ubingwa fikiri wala mnanga waikoni ngwa faule lo wadungo jiwo nane chau ngabo mzima harumwe majeshi yao yabasha banufanya koneri swafi banujo zirika juani katafanya rongole longa tukende konedera wo wafe namna inu wa charge bali za yerukana modema wo waikoni wafelelo emruo ngabo wanazijana waikoni wadungwa baudu alone mji waikoni bomsiba wapara ndo ni kwamba bizala mone wadungo wabali yao jao tembe ya ikoni waudu wandu waka biro waka utrasi ya ukana na mbire chao na mwede mafanye chao na msharjeze kalashia mwede marosi wandu wago fikiro kartu wajua abunge yabo na wariwe ridunge mutu ina madagazo beka ngasi na muo
hiyo ndo muhimu ya lazimu wandu wanu wajijue wenda wakenti biro prepare uniko wandu mizinga wa charge wende watire wala warema midu wala ihise ze bali ngabo watuhufa ngabo za kore mwa wani urudi jwambe na mjaze mizinga tena mrejei o wandu wafanyizi twabia hizo bahijana tilaru mashuli ngami hulu Marseille wenda rume shuli hiyo wakamdu ya bamba wallahi tika hiyo kwa tujwa bala mimdu hindi eze nuko nazishi yabo pia basi Muhammad Habudu hajuweza nuko hizo Muhammad Habudu hajuweza nuko hizo abo tikautabani mabieni haina mru banga mono watata hangu baba hangu watomba hangu anasho hangu walo Marseille na haina bahanu na heda walo hama minga mono hayo parce que rahanjari yali sembanongo shanga bina rwa msubuti tamba izoni jwao ya uka linu fujari linu katili ijo kanti iroke mnati mtiti ya madola ahundu wandu wajao magamiza kapatimba mndu mzima usubuti amba uda izo kazirendwa abanu wena tobiambi banu weja ujao abagia batika uchani mabieni banu lele ya ukana enga mbona wandu pia mabuji liyo jau izo hazi izo alama wa wandu wanongone wanrongo robonte rondani ile tebu wezo mnasidi o wandu waloda wana azani kwa tsumba kana wallahi bilahi na mtatu kukata ngatukanza fanyishie jau gouvernement magitu kwa shanja banu jau bana azali banu mitsi janza ntoya azali shanga mudo watu joli poshe itwa banu tse no kezo ngo sitide na mnaikuka emalia azali timambia ni yakana uliyo urengeza wandu watu ambie tsoya fanya banu gutweni kawandu no wadu ambaye azali yemwe mabasi wantita wandu hazini banu kama mwabia no skwalelo banu wantita wandu hazini ngo bidio waje banu wajo wafanye direct banu wanishukuri ya uka egeti fundi fahari rijo karifu egeti fundi fahari karjajo julo egeti fundi fahari jao tita wandu hazini ngwa undomba biza masente hina babiza siba wali o habari na azali halafu ngwa tunaona baza kiredi asiba bundami ngwa ndobo azali mdate irorovu manu ngamazo dala pize ola udungo uhuduzu abantu shantina bakiredi anu ngamina nzana bali tikanza difanye direct banene na DM dobi yede namna waliyo abuya list ya wandu wanige video wado ni shukuri yake watabangu wafanyeze direct akukati tongeza ngwa undumba iruwali wani kwa majana maili wede wali mbamba biza mabawa za ola walikuwa mnerali jana ndo hulumna ibuba wa mvinyo wano watabangu wajwa rawa titogeza habari ngwa ni komba iruwali na bakredi wandu wage video watabangu wajwa shukuria uka engeti fundi fahari karija joda baidorili kabane manari lomba inu garendori mwambia kadarike baidorili ndera la pesa fundi fahari abugabo ikawila sibu mdo jabanu mojabo ni sifu na ulishukuria wanu nipangiwa na majimbo wani vidi mjamu nipangiwa na majimbo banu mjamu doheza no ni sifu wanu bo kwa idiri bomaja otibo tira tijirodobi we mnachoro ngapo baba wolela mduzo lelo hai maskini wa mnikaoni waso ukapa adubaingesha itwa shipulwa emiduke jodorongo waikanda anyide ze twabiambisa hanyuzino shango ezaba hama kwa jozi ya mnikano abutota rumnikani babisa zibana babisa masetse himo hila rimnikani bapangu neze kwa hamli rimtiani bakredi mande mamduzuwe gutsonja mvuba bo na mtamdo eleba ola kana ureche ola pakapula shahitwa abugiyabo kujabanu bo diri sabuti bo mdobi babisa zintu mdugo udikwa bwetaba bafanya direct ende atabakala wajoba wajafanya ada enwabi hato wafanya njaji katanza wafanya jikatifanya wafanya projet watu wasoda kana zila ode ulele guzila renge shange na haki kwa parsama no tableau alemewa ulonele guzila renge juba ya hatu ito faya lo amade robdenu izambane mwana ma usufa mwewu renge kandwa la si ya ajabu ilo amarobdenu ya kirushe ne epa ya pijama wadigo vaya no sekuwa yalo amamdru grupche ya lawa ho salle de bain yezungulia no irohore juba ya wandu otukomwambia azali watu kwa azali abuge yabo izinu babiza zindu mdungo wenda mweni kwa masensehi nenkwa hane mpangu motinokere diame jana maili Israel jana mweda mwulezi tupa za mvinyo mwehinwa mwejaba baka timtani hazini wani bidi mjamdonishi fubade kamjaba nubo mwabegeti faru ikarjajo la bayiro geti faru waru jokarifu wani mana habari wa yarogoza hafari wa ya na mjamdo shukuri ya kamjaba nubo weza shonga wadu pande hu amungi yabo tikantana biwa kwa mwuri wanu lele ya ukana
eke mwone vara zinu zintibure. Mahala kaza mpaka mpakani. Nirudi nimwambie ni wandu mwabanga mmanona azali majama hulu amanzi ikiwala kama mafanye sinema 2024 wandu fanya 2064 ngajitwa birini sha risari mtambuani ni wandu mkaru mweda ula haki mweda mwa detourne ama nikela na PS matawa mtowone hata rumeze radari ndo amade de aviation ngamdambulao abo emahala raisara wasuli bana basa kwezi watukufu doka ngamparo hadzima hamwiso leo do miso ni parao ya ukana nganyonji ngajina projet njema za unda enti hatu banu bainge tijindo byani kwenti banda azali hajofanya njema rahana azali mtuone mda tujabanu banda azali yatijo fanya ndo njema rahana azali omweke kasufanya njema katajofanya ushenzi azali ya ufanyao yabo iyo uyo itotosha ezeno gozanyu gizo njema shabanu zikahanza reaccelere azali zaidi ngosi tuenda fanya sharia hamtafanyani umsibada bonaona shawontina hajanao ewa komori wana hanwa ulawo wafike kamtuwa bandugu kamtushitaki kamtusa demokrasi wana hanwa tungo ufa mobari ni kamtuta hamama dai wana hanwa jusomu kamtuwa mbati jao wana hanwa juhanwa violo kamtuwa mbati jao mtoto wanga mtugome abie zebiezi inu wanu wapulwa eje alafu azalea jambi abukari mpulia honi ngamonao inde isora mtudo dai indi yomanzo mjuweje wanu wajua wambako wazebie wanu wazali wanu wazali wallahi tidungu tiono wenje wanu wazali wanu wabana mpweze bie wanu wazali shantuona mndu ya joka nguonu uwangu anzona mingena mjorikenti amsaidie nda waone hapo mpweze bie nda waone ndo biyapo ntuona mwanadamu isilamu ya joka nguonu zerongo azali yare nda uzinu wanahanyu wafao wanahanyu wa viole wao wanahanyu watu usoma wanahanyu watu ufanya hazi mwenda mwangabizwa mtoto wa uvoti aina usiku basahula mtoto mashaka shiwe la duani kamtushira matomba za zindu za hanyu izo zontipe mtoto wa mabe garanto mripule bie komori kwa unafiyo kwa watu mpulia ni bi komori kwa unafiyo kwa watu mpulia ni bi kwa tazaliyo ibile ya libe bie kwa watu ende bahanu abazali ngochika naende ambikana na mpozo bie hizo baminga mazondunge mleti mwaelewa baba nuri mrambuani wallahi ko wandu wenji wamba kwanzo wapulo abie wenji kwa tuelewa owasaya wandu wazali wandu wajuha waona wananya waulawa wafao owasaya wajuhamu owasangu watungo violewa owasa wata wabonti juu wezela duani kabati msomo kabati unono kabati maji kabati mahakama watona banugo ya wafilisha rumweza ngo izo zontipia shauri pule mbabie ego totoka ujuha ubaliye 62000 euro ke kwanza ulive 1000 euro au 2000 euro wenda wafanya isanzo fanya na mreti ba umezi tijawo shaunti umezi ni wandu mwanzao mwele makenza rumala tabula nyina azali mdo mrekoneze amadi aburi wapuli ashina mpuwe mro alhamdulillah nje makazi walondu do shukuri abane mgwa ko yenjeza kama na uripola zebia na mtamdo heda bali mrambu wani owasaye banuka sina nyika sina 5 ngarambu wao ya kanyi watu wazali ni wenji ni watu fanya wazali hazi shengenyi mkana ubinadamu mkana irumbi endongo ya mado maju yamba do wana anezetwa biambi azali yazina ndabo titu hatu d'accord owana nyanyi ngwa ulawo hifa ebanu ngamo mado zendao do ulawo hafa wajuhamu wa viole wa butona ndoko emtoto kahuna ruma mahamitana nyanyi wa ulawo wafu wa havoto wasa wafungwa owasaya watola muhazini banunga mtopara mruba sena mnaila mrani parto sidera dumiziwa sisi daza sisi tikambazini stola mimi chao ebanura badingarta biha banurle mewa banukartsubuti jau epuwa yopia de mana alimwambia oneza kweli bagubi bitamba kamjuho bantu amina foto maili banu na hero banu yao engiasali yao no wandu atojojo banu basi atojenda waya na mpogosha hicho haraka abangia batika utani mwambia ni banu yokana na mtulile bezero gogizo njema ashanyi wandu mwisama ona umashima vusha umashima bizara ensenyima ya hembane mahala yiwasuliyo ekakolinyi wanadamu kamtaha matanganyia wa taswimu bihablillahi jamia ya joji sara jufurahi wadzima ra jutanganyia
kabwandu wala la hata waisawa ono abahini mndu atakabwamboti tashi banu wanuside ruwana ono wazipiha ono wazeleha ono wazilao na mjamle basi sisi atoge kifaya ili tosha brenda rawana ra resiste ukaza alika jato jorengen sila wandu afya funge wandu yafanyizo tukanza basi jao alafu ni behimna risala hormona zijana ikoni kamduka tujua ababa ekala wa uzamba qui connaît pas demande et ututu wana demande ya eleziwa shaka mwambia oni ukana unumpango wa pangwa wajua wandu wa ikoni wandu wangu wajulao baka mndu yabo yakawisheze ngo zakawjiri hopia wallah ali amin jana usiku akawusamba sifanya mabala je suis pas intéressé na bala ti halali renge wandu wakawureseza ngo Ethiopia ana msharji no medewa ikoni kwa faule ungajuka kufanya chao alafu le dojo uone mbabisa zindu ile kitu adamba endi serikali ande ndo azali no amjofani duga madagazo au mutu shantina uliwa zedamu ya hao ntina wihusa edamu ya wana ma yoti rahisi edamu ya wana ma ilati rahisi ukanane denani kwa 20 euro au 100 euro basi nabe mtofanya mariene te edamu ya mwana ma conseiller wazali amjomba abala kajanrano meko ngaba saya loda ina mbabahi mbeni sila sajiri ngamchuka bari kunda zibi abasa ngamchuka bari ukafati huo ngamjola bari kumani basi kairi lukumani lana fatoka lukumani ngartomba we imra hitu ngewe wamba we conscient we tartibu we makini ewe ngochukamba hindu wewe nchukamba kandi lukumani kairi lukumani lana fatihu kairi lukumani lana fatihu abike abo mdati jajire da bana sinema la ukado fanya makatu leo ndula tijire daba afanya makatu yeleo amuge yabo upande huo sikanzani mwambie ni ya ukana ni wandu majuha maishie mavushi azale u bordeli ngayo na mwalimu prepare vote na mwalimu afanye chao wao kwa tutawa isa wakubali wao tiwazia kwa naka uvoti mtoto amba kamna uvotiwa niti wa komori ela duani ngamlibi wao zempo zebiye wananyanywa ulwa wafanya banyide mu wao wandu hifanyi wandu nyinyi mlo hunu akukanyide modomo watarubo ze videte abasange Turki abasange Greece abasange jao izo ketu mtambishani ya uko wandu wao mana wajao ufomo barini ndo uziswa maudu wa kiyama au tirenge amjofanya hata no burenge amvio shop tirenge meli parce que riwono video o anu mama Greece na ma Italien wenda wadofusa za vitatu mpira muoni mfe pia no mtinjero paba mtengeze maisha gawe maziro wani kama jeshi ja lukumani na wale wadofusa ze alafu mdungwa biomria je Ethiopia kamtona kana wandu wane mana wariga risk amada zinu de maisha ya lo maziro azalibe ya wafunga hao wananya selebe alafu arukupia wende wacha wa Ethiopia siswa alafu mjemju watate mndu mzate na mndu mbabaje amateni pule mbabie yabo basi shanga mjojo wa mjojo wa fira mjojo wa viole mjojo wa tuhamu mjojo uto wandu pia na ndo mtukata mafanya na mafasha na mtoni pula mbabia shele kenga manzo njei enzaho kenga ufaransa kutindo libabia wendo hanyu endazaho babo mndu mwenza shonga ikango bali yo 60000 euro ndo afanye poa shakutwanza ulibe 2000 euro enda bawe na rabo la na banu ruwe kakutina na wili shayo tido prioritaire ya mndu wono setwa biyambi azali ya zirenda o ya tuyambe ngwendo wandu wahibi wandu wadulungu wala wahibweze tahabu za hao wala wahibweze mbuzi za hao wala wahibweze mbeza hao wala wahibi o sauvage no criminel no jinga no ulada no fujaru ulo banu ikemdu basi acho jami kasina ndugatu abekase jawo ngamndrongo babi banu bagami Marseille ngamambo ezahe mufti tende shuli za timu zinta na mtoto mufti na envelope na envelope ya mufti ebanu mufti lono ebanu zeno goza jiriswa mbeni mufti habache mufti ulo Marseille banu mru amboze to biambi neze problem juro banu wotwiramu to abirika bala ya biri chorgeto wode ulo banu waboze rogozi jiriyo ikaubidia $100 sinu wafanywa ni hadhara ya ukweli wafanywa konferensi za ukweli wasubuti ya laani $100 za bataani za profine zema kri jau ya impose ya toweze fatawa haina mrujolo za mwana banu na ya doke mwana wika tuta haimrumme woi haimrumme kaja juwa jawala jare leha basinge lazimu yo wende warenge dhahabu ya hao haina mrujo tabanu hajani kwa makilita si jau basinga rijo hima banu rambe mruwe tini kwa jau shabo basi mufti ada zakati
paraula aina ulolo de envelope ya mufti abo kujalo leke mufti kajani kwa envelope wanome wabo webidia doli bano wamnome chez Zembisi Jiriyo bonti juvano Zembisi Jiriyo komori ikaula zimu wadola wa declaration wadola wa bayan ya ulaane zeruko Jiriyo mufti ngoto kaze maulida hunu usome Marseille yafanywa wanisa wa idibano wanisa mbili halafu komori ba menywa maulida kutwa batakalim hamba emmo ya hezajiri mbeni wababa ndo rengo wakaurenga malala wale wafungwa wao uskadro hata basa wana watamdo jau inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl iza bari mufti utwa marango iza bari utwa eban kutujoza jiri mbeni mo mufti eban kutujoza jiri ikoni eban kutujoza jiri bahani eban kutujoza jiri mitamihuli kutujoza jiri moro kutujoza ngo jiro mutiju eke ulo la tola ngo edamba ukane ngo zilo bala pia sambi anatoa kata madabela kabaja paruka mvinyo kabaja paruka bangi komori kabaja paruka club des amis kabaja ka derobadi kabaja ka la faleni kabaja ka hopi mobrege sambi aruma mahami ne mumfungu ezembisi enje sa usibungusa umufti emana utorongo hindu wambeze ngo chiri unu faranta ile bangene ngo zilio emana utobo so ndo ba atubakiza ndo bakala ojo ko vele po basi jaw zaba Evan ngoto do bien be ushi apelu so le damba kana abukabata jiri ndongo banjaona e video eno bya tusubita ta filme to muwe afi wa mawandu afabure ngejuze kemro ajangwa jo filme wangamiza mwana watu yamaka ulia mndungu yabo kabati mufti kabati kadhi kabati mro aboti jao shado to do nge makiyemba ujizigiza wakati walozo chulo no mwendo nyisi wa mapesa basi amaro alo mokumbi ye titi tuzando bina na mapembe basi yori hazimdo bwana tete to ando to mosali wose kwa maele na feleke wandu wonyisizwa mapesa basi wenda zao shikapati bano kwa hedini ndiyambao kapati bano kwa hedini ndiyo mafundisa wanu envelope ya mafundi wa maruko hit bano kana maruko hit zoko jiri yomati jubana ezendo leza mafiti ne mabaya ne le banke ne ndo ito wandu tuko ulo wafe basi e diaspora mabanyi de mufti wa diaspora na nyimakabe e diaspora kartoni wana damu ni asali na ndo e diaspora kama iketona wanadamu saja batamdo ndo ndende hawamezi kwa ndo me kana mdipule mbabzabiye babansi wa komora mandanyi na mdipule mbabzabiye ban barjonza jari moneni na mdipule mbabzabiye ban baban sizingaona gamina carte d'identité komor gartambi ha sofi banga kamdugena wanakume endawani kamru wala se babu niso jwa mwala za mtu wa modem dozungulia hiyo mkwantu ya balo wana ndi afanye mashughuli alafu ebi ngono tilibi 2000 euro ngoto bale equipe ya kamili ukulibi 2000 euro bonzo udungane ni ngenda sindwa ngenda sa hoheji banu mtu ambaye analipuliwa heji na lifanye chao sharikanga matemo de masambaze mapesa badi umezi uhoza ikabo basi mtu sagiri la ukana ka bilioni puliwa jonge bilioni fanywa chao abagenda mdresse silemanyi watu mabaka mwanzao mpuliwe sepie ekutana na wilina dale banu ya ruwe shailo prioritaire timba biye ya avion parce que ngo bali yo 50000 euros wende walo se usome majilisi utinze mbena jauta goto kwedo kutenda jitalilishe udome ya 1000 euro ike bien 2500 bo basi ngoto sawo kupashiana bala uliweza kwa bali ujinga uhoza halafu ze to biona nyanyo ulo wafuata zanyu warundo watingi ndo wasa watatima bani hanyu wakawuro horobo place de l'indépendance comme dabano go wana hanyu jafanya na warundo azil wando mahanyu jamutu ina salimu warundo azil comme dabano go iso zonti pia comme tina marugo majai ezela wani mndele hama bandi tona mana ledo mjom njama sadini 40 biye basi zipula yele jau ezabari angebali alitafikiri karume bwana yinu ekawona zibutala wao de mwana mamanzani wangu uko ni stay ni ko stay ikarume bwana yinu damina we ekawona rogo zilo sava pango jo origin ngoni sha kuna ucha origin ngoni jwabe kana basa kamnada iliye biedasi utena na wilina dale banu ya ruwe baje sile ilo prioritaire ya hatu sisi ranza orikenansi baje mdu kana mvienge ajopulia mdu biye namtange mule amviyo za hanyu bange ijoke siege uneze ruko za hanyu hunu namtange mkena mwele mabega ranza rudo voti basi wakomora mandanyi ngarangar jojo voti wangar jojo voti yede namna ndo afanyao yede ya lazimu shatinde macha yani masakala tide macha yani masakala amjoveshele azuki wangu upara wa Hamad Ajaye lile zina la kravati usiku jana bari karuma shughuli hiyo asubuti ambaye ukane ntigyo zero ekem jaba na mkanti mvaize jubabo mafundi kanyo usoni
na mdoto wa Fatiha Mungu alitolele dhalimu linu yabe madhamana waadilifu bamima mjona haye ukoda tini kwa envelope jana tamba tini kwa envelope waruma shughuli ya utamihulia nani na sambakun ngula libendo kwa nifumbu chanje nje sa envelope avec euro ya njo libabiye ya 100 euro 150 euro nje bali jana bati wa envelope ya euro e mafundi tsa wani ka inda envelope ya mafundi ndati ndoza envelope ja sambra envelope amanzo fundi ya bezi jirio ya wane nezembia to ndo mujinga yeli ritahao basi ndio ritahao bwa tukufu Julia ikoni ne hao watukufu wa homji wa ifudi ya shambani nezimba tubarikisha zendola izo kamwa benti yabo garantao maulama uwafanya hazia hao maulama unafanya hazia hao diaspora mlo Faransa mlibao 1000 na 2000 euro jana na majana maidi ngamsuko chamshetwani ya mpashieni basi mwede maone mduru ya rahitu wanyanyanyi afungwa na nanyi watu hazino wasawa trawa wasawa warende hawajufumu wasawa tungo ufiro wasawa basi ya jadum nikali die romo juhamo wadunga mbio hunu walala mwana mrehemu mangu mbaya hangu wa midal wa bwana yamba ukanavo miemurike davarhonti izo da sibizo yabo arumwambia oni yauka namtulilie beza rugogizo njema wanama wahida ula haki emanifu ngasi wadzima shamimi ngama avance ni tsahe wandu ni wababaise zangu ajuwao madomana wano nazali madele foto na maga minilo bano wajuwao ya ukati wababaise ati wa urekomi kami imile tuambia ukana mjwa kabanga ni wandu wenza shonga nyikamjitele nyikamjiwandu nyikamjijao nyikamjijao amone mzima na kana itimbaba isata basakati yude namna ongea abo andokana baraka kairi lifanye muhimu kairi lifanye muhimu kwezi watukufu ritanganyihe ba ezerugongizo njema Mwenyezi Mungu kujorinike khairi ya hembwana yinu insha Allah tabaraka wa taala jeri furahi muda utwa haleban nambie embabiza zindu zindugo jabanu zo jazo tetra ya ukabanu ibidi mnifanya albumu mdoni sif bo majanvi bo mnyanrovi bo mnamjufumuo bati tuongeza ngamtunomba credit titongeza ngambabamba bizapangu muhila titongeza ngamnikwao mbamvinyo mno njeba nje mdora wa abo kenja fanya direct abo kamna ulamba hindu kenja fanya direct majaja mwamba mimi namjibu nikomba pangu yabo le baba le lamanzo ne na jibu bo habari mtongeza ngambuli wao mu biro barazani hao pani mwenda mo nikozera aljana abo yabo namdo shukuriye kemjabana baba no kenja fanya direct banu ka bandu boko kenja rogowa abo baso kwa no paro jone habana kenja rongo abo baso kwa no paro jone habana ha no moni foto talino dogo baya wanu wengi fikiri mwanadamu acha himi va hemda fana wa ndena himi va ngona kapsona tukwa medazini amtsona tukwa medazini mndu ya wana nyoa hafangodwa mzingari foto tukabona kabila mina president masikini ezinda sibizina basi ye mwana ma Faruku aone sarugo muhimu vanlelo amana imro kanata Faruku amba ukana obarufu bo hadibo ali msabo nyoti pia banungari wanao na makafiri makafiri yao yawa wandu wafu yafungu wandu yatoa muhazi wa violeo nga no mvinyongwa zengozo ntipia wazirendao abomri atile ukana wa wandu wajuko uri yaho kaza mrudabo bango shoma jamve usiku ya jamba nguso muhitima
shaka jasoma hitima yamba ukanja paro rengaja mvinja paro kwa mrumba hindu nja paro kaza mrundabu wala atuka hafu parce que mtoto katimde hitima usiku ya jambe zenda ya ukana bala mwana kudufanya chao na chao ila atuka hafu nai shawala mndu ya biradu wa wangi nchaka uchahuni njendo saidi ya wedi taka uchahuni njendo fanya damina wedi wa ngamia mungi hapo namtulilie ngasaru mwe bwana ngejo waswili haraka ban biidhnillah alkarim narike batima namtawe ndugu za fitna namtawe ndugu za kanaro wa Amerikana kwa wadua mtashieni biye na wamda declare mrati ndeclare biye mimi ene watedea me shamda tedea ngada ile diaspora biye karja puan mdadari tashi dari declare biye kera magari pashi yao bonga tsineze biye za hatu si singaranzori kenanti kauli bibiye honde komori honde kutunda maji kutunda mwenje kutunda msomo kutunda unono kutunda honde uhibiwa jamze Shaban akabado akabia sikomone enda hibiwa ni Abdul Mnanyuni yeye na maana inde kauli bwa biye honde mahala watu maji watu mwenje watu amani watu salama afala taqilun alafu nyinyi wanazijana na nyiwaze mwambaya mkarumwe bwana mprepare votino ili mwanesi azali ya ukabanu kwelinga opposition ili mfanyi azali ambengo reso voti ya bire sorry mdambuani ni wandu makaru mweda ula haki mabira mweda zani mtuone hamatwaru mzera dari bahari mniko ambaza ndeni msinyiso ambaza mkirtasi rambula nao almuradi minga mjokana bwana isange isawe kamwamenza hale mtu ambaye ngwa chuto barini ngwa chuto wala wezi wala wareke mapesa hatu wende zao wala wezi sharika uta diplomasi ngefanyishi hao azala juwa rengeze mali ya jonguda enti ya jongu tsoni kanto ndo fari Afrika na mnibuliyo mtintowe na mnisaidie na waje majesho jani birilie na ngamjo rengeze mfinga mjo renge bahari ngamjo renga chao izoke tuma filishani ya ukaranyiro ana hanyu sheshi mafilishani babuza bie za mafiti amunge hapo namtulilie bezendogo ngizo njema shukuria zuki wangu Alhamad Ajaiba usikwa chana harumaye ndola shao nesa kibina damu ya ukakataru mapolitiki changasaru mwayati na bozijirio undo hayati wa hatu ezijirio abongi ifori ambe ezijirio ifori zambe ungena mtulilie ba ezendogo ngizo njema kabisa wandu wala mwa wandu ni mru ya umul khasirat ni mru baba iha mavusha ezendogo na mnazili yo nishukurie wa dada hangu na baba hangu na Mwenyezi Mungu jalali fura hiti hali bana kama ngwabenzi amjoka yanti mahaba ya hanyu na fahari bafahari kasina rogo yafanya shainude namna mtabi hao ho ushenzi wazali alafu wabuha mru ya subutia bebwa thuma banwege tidabo ulo mjufumuo udoka uwamba bizali koli ufanya mbabiza mashirika ufanya mbabiza rogo sheria ya ho itorengwani wandu basi mali ya mjinga yotola ni mwenza akili mali zadaba bo uloda baba senze mali zao zirenga utuzinika wanazichomba no jabanu wajori la peace emi meke mndala lapisa mina ngoita kwamba ngotuka urengeza nti kutina ngo kati umenyera wandu swala ebano ijoka unda emergency lo umenyaze swala za wandu no zanturi za maulida za ndabo utoto hata uzisoma yode ijoka unda nti lala bahanu fikiri wandu wambieze ndabo wawanende cinema uwafikiri mbabi kabano wanunga wandu ndaili yao shanga mjokana kabati mru mwenzaro ujo jabani ya jambe kana fahari jao shaito mbabiza fidia za mji za no convinyo za hanwana paraki na wizi ngona basa watu wanazohamba mjomba ukaja fanya ada sina ufanya ada mjomba sina umfanyia sina umloza abukanze ntinzembuzi azalia je yale bade zembuzi zisademana nto waloza ezembuzi na jotsinza yale azalina habari kwa jobira wa jombe kwa jormo ukumbi wa mjomba ngo kama zeni mloze sina utsinzara ile mna mjigwa ngurongo njuba yo evaya sina uwafanyia paka hamjomba humna azali wa hatwe juba ya wandu denjo ulozo wa jomba hangu takantendela bika mfanye shughuli ya majilisi anasome mjomba hangu majilisi owenjwa walo somba kono wandu wa jomba hangu walo la mtu amine kakwati onjela mpini hani walo la wandu familia hangu walo la rekoni la bitamihudi wa mtu amine kakwati wenji wafanye mashughuli ya mpini hani bonuhusi bonga vaza za zikade na zinkada
she kanga mfanyo ala fon habari ya jarumo kumbia dialema elene le feleke tina ufanya na la lebano ru deja zembuzizi santu jantu kwa murambuzi da huwa kwa zembuzizi za kakomori pia hazili mdo amudema mfanye visita mmoneke katina guti yotu se kwambuzi tu ale de hamadi zo atakatu jongo oli ya urongo wangu gutulira amabusi mutofikiri ila ni yonge gelila salam tokom abonge yabona mtulilie ngamumlido na basa yinu wana wezi wana majamvi mbezara kamjebanu njafanye directement mbe likamjabanu kwezi sifidia za mji nuhusira lahiti mawezi likamjabanu jeri shukuri ya fundi fahari ya ukenge tsinda tuwamine kebanu ngabo mdia jori tramanani enge tsinda karjajo parjo lamba panguna banko haha o habari shabane mana rienshiyo fundi fahari kajabanu arongowa redera mabeurini kema jana maili abwe erialira ule bapara kina vinyori inwe real jana redera ule baza mabawaza olaride redera fanyo directeur jibu fahari rantie droit de réponse ya fahari wanu dawa katika jali jibu ni hanasi okoma no maudu ekazali hafu yawe kamwa benze ngwa jojo jambe balarke dauda akshobala balarka uriya tijoriwo wanu babizazi nduma kaziliyo abugeti mtani hazina mjaba mnishukuria mnifanya album mjamdonisi fubanu wenza shonga ha babuka mdajo namba yindro kati kafari kati wona bana tufanya direct kapati ambarongo eza jiburi lunga mjibu mbabiza zindu tsazindu za jaza kaurongo abana na vatara zanzo sijulu bana ni onto julo tonto ambakuja jibu far aino anzo julo ngo tamba ngo jibu far ishia jiburi lutikada mina emiswiri eka kanza asome eka kanza asome kaja soma mimi njabe wanede na tude jiburi lukangu soma katusoma ajangu to darasa ekangwa bondrabo uzoza hai ekangwa bokweli uzoza hai wanzia mdunge na mdunge utwanza ati mdunge eke mndu haja bango wendo yafanye ngwanzo ende chawi ende umndu hajo kanga bwa agence hambangu niko mndu mapesa maana ha heke katumnika maana ha shaminga mwanone ya wo wanama wa hafa ya fungo wanama wa ya wangamisa ngamjwamba ikaula zimu jao mimi ngammono kati jao mino wambi ya raire mwana amamu usada mula utipia karamba jao karifanya jao yabo izo nanzena bebana ujwe kahanza yafanye kujofanye usojo kahanza je m'en fous shamie kama zini pashia mjodaru mwa agence kenga mlibo ngamjotoa mapesa ni kwa resi ni kwa bie mimi fahari ujwe kahanza yabe wandu au ya nike mru au ya toe sadaka au ya pashie izo za mru shabo mimi nilio gasaru mwana na taratibu da mine lebe ya mwana mala fevu Yezi Mungu ajo mtukuza wembude ilona mdu jala fevu no wadunga wa wanawe bwana yinu ya tuka itware ngwani fidia za ikebanu embude kabana uparu jodi samana damu katile le jino finyo la mdobi alafu ya ulo hunuba mahashihu ya lomanga ya tuona amani ya tuona pare banu ngeme makorobo fakim bradabi gudota hamala walo balienda zina na mala walo mvinyo enda hunwa na maulida na wenda l'eglise entiyo joke namna hiyo ufaki alafu wakutorongoza azali na bonga hunungo saidio makuro weya tulilia ya bakomba ndani ya tujileza shahula ngo saidio nyide maadi wa heti la nyiwa rumaro hammona we namna tiko gouverneur wa msaidia wale fujari lila shanga mjokana kamdwa ni kwa 2000 euro kezi jamtosha na 3000 euro gulindo ka 10 euro ya jojo babazo ende himisi wa mbwebwe wa aeroporo yode jokomde da mwanadamu aboka iro hafara hananyi abonge hapo ngamambao aina mndu hafanya sharia nguswifu ngu amine bwana sha ilo muhimu do ujua ya ukana kabati tenanga mu mwabioni ya ukakabati mndu jambangu undu wa mavoti la inazali njomba nafasi abonga bora isaru wajua au baka yode ya biwa henti hatu yode le jinafiki ko kabati mndu jambangu do mavoti la inazali uwo mndu saidio azali baba azali isarengeza pia hamlibini ngamanzo mwende mafanya chao wantu ya 70 bahina jueri wanenaye atijamba ngufanya voti tena banga mjua weibu na suya li ni criminel disi langu jo muwani mfe pia na haina mdu joka aminu kaza lingo tukanza revoti gwa ujo shida ya balila mnanze ya timunde hiyo mnanze ya timunde 2024 mdu joka ufikiru kaza li kweli wei mdu joka urisa pasko yabo ilo daba yoti mdu jofa yenti ujokanza ni kaza aina usikia tupa shaba ilo zahamati parce que ngujwa dawo ne ma criminel ngo eze passeport zihuzi wao eze signature ya signature dangereuse arumwe ti yo shayo kamtuzi jua
wanunga ngabo zori zingara oransi ya taratibu yode mana ngamba kan haina nti yakubali ifanye mikataba da ile kafiri lino ngari jo ila dusa tar jo ndensi hatu ngari jo ila dusa marambao isenti ya ukana e jeunesse ya henti yode maudu karna ufanya kwanza ni dasina maadui hizo ndizo lijibi wao nishukurie o wanama ikayao ngwafanyao izi declaration zao za shi Faransa shi Arabu shingereze makatirilo na yanu ili hulamwa ulemengu wajue eze wakode zijirio na declaration je maifanywa shi Faransa eze feze amire eze manama na suifo wa shi Arabu neza shingereza funda Abdurrahim na mzipartage so feze discours zino andu dozirambua shingereza shi Faransa shi na mzipartage ndo andu adozelewa shele maulu wajua shibu shinga mtoto ufanya bangi babite to andu adojua pia esida Dar es Salaam na mfanyi zela ngezo baizo ngezo risaidia kama kwa bente muda utoa haleban ala kulli hali ngamonokeza ngongize ndao njema kabisa ngarijo wona undauzade muda utoa haleban biidhnillah alkarim yabo mtirenti zedua nishukurie o andu weka yao ngwari nikaomvu